akasheshekera izoba abashubuzi omurintunga mu municipality bakera kushabangirirwa bwanyuma y'ibintu byabo okucekerezebwa omukikwekweto ekyo kubingwa hanguto. Ekikwekwete eki kyatandikira aha street enkuru kandi kyakohoka n'abashubuzi abatwire nibakorera omuri za container omu magaraji ab'embaho abakamwe kamwe kandi ehurire egi neija kumara ebiro 5. Mwene kyabatunga merizo bakyarenga kubanga omuntu abeeraguriza akabanja keyo mu kyaro ija ntunga muyazo mu kakontina tikakiruho takinaho kutora atubura umuntu weno yanamangu yakutunguka yazagaruka hansi hata nkaba makano ko umuntu yabere yapanga akagaraji keye yagenda cyarenga ugubire nko musa aho kuba cyo kubanza ubuningi ebirenche twayitereza hana abantu ubwa kiosko rwego kutubiziho twamara mutabone imyaka na n'imyaka. Abashubuzi nibagirangu babire bine sente za loni kandi nibashaba President Yoweri Kaguta Museveni hamwe no mukazi we Janet Kataha Museveni okubahwera. Ati tabe n'amagaraji tukwatira abana bo mu cyaro abatine fees zo mu secondary atari tubentwegeza abana ona atabatubingaho municipality na town clerk yona na technical team yona kine heturondire mugira ngo ngitwe abantu abiyashenye myanya eje yitubenturondera makasente kandi abakasente tukiyo mulonezi kine yateka byaba biryo byo kushenya tuzemo buringaniza twena tushenywe tucumanye ngo twena buri umwe bakora ki bamushenye konka to kushenya umwe ondisho kakora ki ukamureka mwene tuturije yes no byabaho byabireho ikingumangura hanga yacinga hanagaruka yigura abantu aba affected munonga ni bamufuna mpora abasisi ba chapati abantu bo hoteli abantu abakora imirimo ya reja yo bafera ibintu byabo munonga. Omuhwezi wa town clerk Andrew Twarabyeki yashobora ngo ekikwekwete eki nikija kugumizamo mpaka no mu biro bikuru ebya Pasika. So far the operation yabanungi kaba mukavuyo kona abantu ekintu bacyakira nango bajya mu twiro bwire tubaceririze nabo mbenda ebintu birungi. Ombwire bwa Easter ekikubasha abantu bitu itwabo kandi tukoresha abirnina no mu Easter turumu mwene umutare yaito arga mukajya mutwazombere bikuru mukakore mukwenda. Hariho myanya ekikwekwete eki kitakahikire konka abashubuzi bayebinjire. Omugandi abebembezi ababushenyi ishaka municipality bashaba abashubuzi abarukora batine license okwetebekaniza zo kubingwa okurijira hacaragiro echa trade order. Kuzakora kigenderire biragiro bya government Kwanda biragiro kona mwene twandushaba abantu bita ababushenyi ishaka mugeze kutereza kwetereza kandi enforcement itakizire kugira ngo ebiro mushanjije byaza kwika bukutandika kora enforcement abantu namwene ikirungi nabamwe bakira mu office egi kwebuza abantu baza kutwaza bata nikiye kitwiho mu rugudo nikiye kitwiye kitakwenda mu rugudo abamwe batandikiye kubyihira okubinga abashubuzo kwon kwija kutandika habero mushanju ebyo kwezi kwa kana omwaka ogu ogw'2026 ekiresereho ekisisereho mutawo n'abakorombe bandabiragiro kiresereho accidents emitihimbwa n'erugo mu maduka erugo mu hardware shop ekira kimwe mu rugudo omuntu wa boda naza kurabaho ejo na accident emotoka neza kwiguze ndizo eje na accident ekindi drainage channels zona zigiri tarebo kubinga umuntu mutabuni konka tugera ngo mutabuni haze mu buteka hatko nenyine business yanje nyine ninkora business yanje nka hati utanzo misho hati for example yozishaka wano reto katungura kutaho mutabuni nojya mu netabuni yemutaka. Hariho abashubuzi abutwaganiraho nabo ahanshongeji no kubetebekanisizo kubingwa kusasura misoro government netu yo misoro tine misoro y'ebikaga bitani turi kusasura itari kumanya sentezi kandi already business twine hanuya tuzikuga mu sentezi muri kutube tujyaho twayecura
vumbe yizaniye tugira ngo ebiro musanzu yo kwakana ebintu bitekubyetaga hero itwa basubuzi turi gukora hero turi mu mbaraza y'amaduka turi kupangisa teyimbwa kino ko kubasa kudirkwata ukajuguruza umuntu abantu bina hardware ebe byo matokangira ngo umuntu abiko mu n'ibintu byinshi kandi bakatubingo kwa main nsonga kutubingo ko rugura main kikabatse byo eco kugira ngo ajya miteyimbwa tuba kugenda nkahi ahera kuri ya main unecho mitabantu konka twayiza batwinduraye twashiftinga twaza kuna hansi kabirisi konka norango nabo tuba kugira bata tuba kutwendo. Amakuru aga gashakwa Elias Rutugusa na Onesimus India nabo ahabwa agacenciri.